Egun on denoi, ongi etorriak. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Zozketa uda kanpainako kirol jardueren zozketa ingo dugu. Vamos a proceder al sorteo de las actividades de la campaña UDA 2025. Hasi aurretik pare bat ohar garrantzitsuak, hasteko eta denak lasai egoteko, goizean kirolean jardueran lekua dago, izen emateak ikusi eta gero, lekua dago haur guztientzako. Beraz, ez da zozketari behar eta ez da zozketarik egingo. Decía, un aviso importante, que en la actividad de goizean kirolean, vistas las inscripciones, no va a ser necesario proceder al sorteo porque hay plazas para todos los niños y niñas. Hori batetik eta bestetik, zozketaren ondoren iritsiko zaizue email bat, email hori automatikoa da, eta hor bakarrikan informatzen zaizue, zozketaren ondoren lekua tokatu zaizuen edo ez. Horri ez kasorik egin, hori da email automatiko bat, baina bai, maiatzaren 26tik aurrea, iritsiko zaizue email bat ziurtapenarekin ja. Eta hor ja, ezartzen zaizue zein behar dezuten eta nola jokatu plaza eskuratzeko. Orduan hori da garrantzitsua, beraz erneon emailarekin maiatzaren 26tik aurrea. Decía que después del sorteo automáticamente se genera un email en el que se os comunica que si os ha tocado plaza tras el sorteo. Ese email es simplemente un automatismo, no tiene mayor importancia. Lo que sí, el email importante es el que os llegará a partir del 26 de mayo. Estar atentos porque se os comunicará a través de email, efectivamente, si el curso sale adelante o no, y ya se os dan las indicaciones de lo que tenéis que hacer para obtener la plaza. Como os decía, atentos a los emails. Eta, besterik gabe, zozketa prozesua urtero bezalakoa izango da. Hiru zozketa ingo ditugu, hasiko gea lehenengo 15 aldiko ikastaroekin, aurrei zuzendutako ikastaroekin, igeriketakoa direla. Jarraian, bigarren 15 aldiko ikastaroak, igeriketa eta tenisekoak, asontan. Eta azkenik hilabeteko ikastaroak, hauek helduei zuzendutakoak direla. Procederemos al sorteo, vamos a hacer tres sorteos. Primero haremos el de la primera quincena, las actividades de la primera quincena que son para niños y niñas de natación. Seguidamente haremos la segunda quincena, que son las actividades de natación y de tenis. Y terminaremos con las actividades mensuales, que son las dirigidas a las personas adultas. Zozketaren prozesua besterik gabe da, ordenagailuak ateratzen du zenbaki bat, eta urrenkeran adjudikatze dira plazak. Beraz, pantailan ikusiko duzute zenbaki hori, eta hortik aurrea, zuen izen emate zenbakia kontutan hartzen da, eta urrenkeran adjudikatzen dira plazak. Decía que en el sorteo lo realiza automáticamente el ordenador y se extrae un número y ese número es el que marca el orden de la adjudicación de las plazas. El orden de adjudicación es ascendente y es a partir de ese número. Besterik gabe, lehenengo zozketarekin hasiko gera, lehenengo zenbakia. Esan bezala lehenengo 15 aldiko ekainaren 30tik uztailak 11karako igeriketa ikastaroentzako. Eta atera dan zenbakia 44. Hori izango da urrenkera markatuko duen zenbakia. El número que marcará el orden es el 44. A partir de ahí se irán adjudicando las plazas. Urrengoa bigarren 15 aldia, kasu honetan uztailak 14 bitartekoa, igeriketa eta teniseko aurrei zuzendutako ikastaroena.
El segundo número que extraeremos será para adjudicar las plazas de la segunda quincena, del 14 al 24 de julio, las actividades de igeriketa, natación y tenis. Eta ateraren zenbakia 33 da, el 33. Eta bukatzeko helduen ikastaroena, ekainak 30, ekainaren 30-etik uztailaren 24 garatuko direnak. Por último, las actividades mensuales del 30 de junio al 24 de julio, las dirigidas a adultos y ateraren zenbakia 77 da. El número 67 es el que marcará el orden de adjudicación de las plazas. Besterik gabe, gogorarazi hori, maiatzaren 16tik aurrea erne egotea emailarekin, hor esango zaizue plaza daukazuten edo ze aukera dazkazuten eta zer egin behar dezuten plaza eskuratzeko, erabat eskuratzeko. Repito, estaros atentos al email que os llegará a partir del 26 de mayo, en el que se os dará la información concreta de si ha salido el grupo o de qué opciones tenéis y de lo que tenéis que hacer para tener ya la plaza en propiedad. Besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengo urtera arte.